Mwaramutse neza shuti bakunzi ba Home News TV. Tugeze mu makuru agezweho aho tugiye kwibanda ku mirwano ndetse n'ibindi biri kuvugwa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kwibandayo tubabwire byinshi, yaba ibyo ku mirongo y'imbere ku rugamba, yaba ubwicanyi bukomeje kuvugwa, yaba abasirikare, abapolisi ba Kongo nabo ntago bari kubarebera izuba, babiri muri bo bishwe baciwe imitwe. Turibuze byose kuza kuba tubigarukaho tubabwire tano kwa tano, liste ndende igaragaraho ibihugu bya Afurika bitunze ibitwaro karabutaka ndetse n'amadrone y'intambara akomeye cyane. Tugiye kuzana byo kuza tubikomozaho. Turibuze kandi kubabwira ko hoteli Chateau Marara yamaze kubifungwa nyuma yo ibirori byakorewemo n'itsinda rya Mackenzie ribarizwamo na ba Naomi, ba Miss Naomi, ryatumye rero havuka navuga ngo inkuru zikomeye cyane zavuzwe ko ira hoteli uko igaragara inyuma atari kwiteye ngo ari nko kubona rwose umukobwa mwiza ariko nyamara imbere mu mutwe nta bwenge. Bagaragaje ko ifite umwanda mwinshi cyane ndetse na serivisi zabo ari mbi. RDB ikaba yamaze kuba rero yihagaritse. Turibuze kureba rero iyo hoteli yari ikomeye cyane iri ku Kibuye mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu uburyo yaba yafunzwemo. Turaza kandi kugaruka n'ubundi ku yandi makuru akomeye cyane aho n'ubundi muri Republika Demokarasi ya Kongo mu bice bitandukanye n'ubundi imirwano yongeye kumvikana. Harakoreshwa intwaro zikomeye cyane, harakoreshwa ingufu za gisirikare zikomeye cyane ku mpande zombi. Bakomeje guhangana, bakomeje gukubitana ku buryo bukomeye cyane. Turaza kurebera kandi hamwe ibihugu by'i Burayi, bya Amerika ndetse n'ibindi bitandukanye birimo birahatanira kugurisha no gufata isoko hano muri Afurika ry'intwaro, bigateza intambara kugira ngo bibe byakibonera n'ubundi amwe mu masoko yo kugurisha intwaro ndetse no amasoko yo gushoramo n'ubundi imitwe yabo y'abacancuro. Turaza rero kuza byose kuba tubigarukaho. Nizere ko mumeze neza. Ndashimira abantu mukomeje kugenda mudukurikirana, ndashimira abantu mukomeje kugenda mutwereka ko muri kumwe. Abakanze subscribe namwe turabashimira cyane, ndetse nawe uri mushyashya utarakandaho wakanda ubundi ukajya ubona amakuru yacu tano kwa tano. Reka twihuse cyane rero duhere ku mirwano ikomeje kumvikana. Ni imirwano yazindutse kuri iyi tariki, aho bimwe mu bice bitandukanye by'iki gihugu cya Kongo byazindukiyemo imirwano ari muri Sud Kivu. Ku mpande zombi rero byatangiye mu masaa 11 z'urukerera. Impande zombi zitangira kurasana ku buryo bukomeye cyane. Kongo yifashishije amadrone, M23 nayo yifashisha amarokete yo kuzihanura, ndetse ubu tuvugana yaba ibitero byo ku butaka no mu kirere rwabuze gica. Impande zombi ziracyakomeje kugenda zikoresha imbaraga z'umurengera. Abenshi bakibaza ko binagoranye ko iyi ntambara yahagarara mu gihe amasezerano yasinywe nta na kimwe ari kugenda abuza cyangwa se akumira kuba intambara yakomeza. Turagaruka kugenda tubibabwiraho, ariko ku mpande zombi harimo abatangiye kuba bakomerekera muri iyi mirwano itangiye mu kanya gato. Turaza byose kugenda tubigarukaho muri aya masaha. Ahubwo reka munyemerere tubabwire ko muri Kongo n'ubundi umusirikare wa FARDC n'umupolisi w'igihugu bishwe baciwe imitwe n'abantu bataramenyekana ariko bo mu bwoko bubiri buhanganye muri biriya bice bya Kongo, cyane cyane mu ntara yaho bita Kabinda. Ni ibihugu rero navuga ngo birimo amoko menshi. Republika ya Demokarasi ya Kongo iri mu bihugu bifite amoko menshi cyane, ndetse usanga agenda nahangana. Byatewe n'iki rero? N'ubundi ni amakimbirane y'aya moko ari muri Kongo. Amwe muri abiri muri yahanganye cyane rero byatumye akomeza guhangana, anashimutsa abantu ku mpande zombi, bumwe bakagenda bashimutsa abandi. Hari nk'umugore washimutswe n'abana be bose, ariko aza kurekurwa nyuma yaho hashimutwa undi wakomeje kuburirwa irengero. Nyuma y'uko rero aba bashinzwe umutekano nabo bagerageje gushaka kubyivangamo, bahise bicwa baciwe imitwe, ubu hakaba bataramenyekana babahitanye. Turaza kugenda byose tubigarukaho, turebere hamwe biri kubera muri Kongo biraza kuba birangira bite, yaba intambara z'abari kubera mu burasirazuba ndetse no mu bindi bice ntabwo biba byorohewe. Kongo kwiyobora bisaba agasukari. Reka tuvaho twiyerekereze kuri list ikomeye cyane y'ibihugu bitunze amadrone ndetse n'ibihugu bigurisha amadrone y'intambara menshi hano muri Afurika, bigaragaza ibisirikare bikomeye hano muri Afurika. Isi liste urayisanga ibihe bihugu, reka tuze tuyirebera hamwe. Ni liste cyase ni raporo n'ubundi
igaragaraho ibihugu birimo nk'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni raporo yiswe Observatoire des conflits futurs yashyizweho u Rwanda n'igihugu cya Kongo. Ni iriho ibihugu birenga 25 mu bihugu 55 bigize uyu mugabane wa Afurika. Observatoire des conflits futurs ni gahunda n'ubundi y'Abafaransa igamije guha ingabo z'ibihugu bitandukanye ubusesenguzi bwigenga kandi burimo ubuzobere cyangwa se birimo ubwenge cyane ku bijyanye n'imihindagurikire y'amakimbirane kugeza byibuze muri 2040 uko bizaba biteye. Ikorwa n'urugaga n'ubundi rugizwe n'umuryango witwa Fondation pour la Recherche Stratégique ndetse n'ikigo cy'Abafaransa nacyo gishinzwe n'ubundi imibanire mpuzamahanga IFRI. n'ubundi iriya rero raporo ifite umutwe ugira uti les menaces en Afrique subsaharienne horizon 2040 cyangwa se ubwo ugenekereje mu Kinyarwanda bivuze ati biteje inkeke cyane muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara mbere y'umwaka wa 2040. Yibanda cyane ku by'umwihariko rero ku gisa n'ubundi n'ipiganwa rikomeye cyane hagati y'ibihugu bya Afurika mu gutunga intwaro no kuzigura hanze, ndetse ibihugu byo hirya no hino navuga ngo ku isi bigurisha intwaro muri Afurika birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birimo Burusiya, Ubushinwa, Turukiya, Abafaransa, Iran, Israel, Arabia Saudite, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Ubuhinde ndetse n'ibindi byinshi birimo n'urwego rwo kugira ijambo navuga ngo rikomeye cyane muri Afurika. Raporo n'ubundi rero raporo ya Observatoire conflit futurs igaragaza ko n'ubundi imwe mu iturufu ikomeye cyane biriya bihugu birimo birakoresha cyangwa se bikomeje gukoresha ari imikoranire ya gisirikare, aho usanga n'ubundi byinshi muri byo biteza intambara muri Afurika bikabona isoko ryo kugurisha intwaro muri iki bihugu bya Afurika ndetse no koherezayo abacancuro baba bakomoka muri ibyo bihugu byabo. Imitwe n'ubundi ivugwa rero cyane y'abacancuro irimo uwa Sadat ukomoka muri Turukiya ndetse n'imitwe y'Abarusiya irimo Wagner yamenyekanye no hakurya navuga ngo y'Ikivu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'undi w'Abarusiya n'ubundi witwa Afrique Corps. Ni mu gihe kandi mu bice n'ubundi bimwe na bimwe bya Afurika bikomeje n'ubundi kwiyongeramo navuga ngo amakimbirane akomeye cyane nihangana. Ibihugu bya Afurika ku ruhande rwabyo n'ubundi bikomeje gushyira imbaraga zabyo n'ubundi mu gushora umutungo wabyo mu kugura ibikoresho byo kwirinda na drone z'intambara. Mu ntwaro rero bimaze igihe n'ubundi byibikaho cyangwa se byibandaho harimo za drone z'intambara muri iki gihe n'ubundi ziri mu buryo bugezweho cyane bw'imirwanire bufite ikoranabuhanga rihambaye ryifashishwa navuga ngo mu butasi ndetse no mu mirwanire. Ibihugu rero biri kuri iyi raporo n'ubundi byohereza cyangwa se bigurwamo amadrone ni Turukiya, Ubushinwa, Israel, Iran, ari byo navuga ngo bigiza cyangwa se byiza imbere byihariye amasoko yo muri Afurika mu kugurisha aya madrone. Iyi raporo kandi igaragaza byibura ibihugu 25 muri 55 bikoresha izi drone z'intambara ndetse n'uz'ubutasi. Ni ibihugu birimo u Rwanda ndetse ruvugwa ko rutunze izi ntwaro kuva 2021, aho bavuga ko rutunze drone zirimo za Bayraktar TB2 ndetse na z'Abanyaturukiya, ndetse ngo bikekwa ko runatunze kandi drone zo mu bwoko bwa IAI Hiron z'Abanya-Israel. Usibye kandi u Rwanda, ibindi bihugu bitunze aya madrone ya Bayraktar harimo Benin, Burkina Faso, natunze kandi iyo bita akinci nazo zo muri Turukiya, Djibouti, Ethiopia ndetse zanaguze nazo akinci, Kenya ndetse na Libya, Mali, Maroc, Nigeria, Somalia, Togo ndetse nazo ziri mu bitunze aya madrone. Ibindi bihugu nabyo rero bitunze ibifite ayandi madrone yo mu bundi bwoko birimo Algeria ifite yakoresha 3 zo mu bwoko bwa Aksunguri, nimwe yo mu bwoko n'ubundi bwa
ANAKS. Ahangaha rero ni izindi drone zo mu bundi bwoko. Iki gihugu rero ngo cyaba kinafite ayandi madrone. Iki gihugu kibarirwa mu majyaruguru ya Afurika cyangwa se cyo mu Barabu, n'ubundi gifite andi madrone n'ubundi agera kuri 4 yo mu bwoko bwa WJ700 Falcon, cyo kimwe na za CH4 ndetse na CH3 zo mu Bushinwa. Ikindi kikaba n'ubundi gitunze drone zishobora n'ubundi kuba ari zo mu bwoko bwa Shahed zo muri Iran. Angola kandi yo itunze drone za Aksunguri z'abanyaturukiya. Chad nayo iri kuri urwo rutonde, itunze ANKA-S n'imwe yo mu bwoko bwa Aksunguri. Ni bimwe rero mu bindi bihugu bigaragaraho. Tunisia itunze nabyo 3 zo mu bwoko n'ubundi bwa ANKA, ndetse ibindi bihugu byahisemo n'ubundi kugura n'ubundi drone zo mu Bushinwa birimo n'ubundi Algeria, harimo na Benin ifite n'ubundi zo mu bwoko bwa Noriko type PML-50. Misiri nayo iriho, Libya na Maroc nabo bafite n'ubundi zo mu bwoko bwa Winglong ya mbere, Winglong ya kabiri. Ethiopia nayo ifite Winglong, ndetse na Mauritania ifite nayo Male BZDK-005 Shang Ying, ndetse na CASC Rainbow, ndetse na CH4 UAV. Anga kandi harimo Nigeria itunze drone za Winglong 2 CH4B CH3B ndetse na CH3A 221, cyo kimwe na za drone imwe Ziani Blowfish. RDC nayo itunze zo mu bwoko bwa CH4 twagiye tunazibona ku rugamba, ndetse na Senegal itunze nayo drone imwe ya YFT CZ33. Sudani nayo itunze CH3 ndetse na CH4 ndetse na DB2. Ubwo ni ibihugu rero bigaragara kuri liste utapfa kwisukira, bifite amadrone hakomeye cyane karahabutaka, amadrone kabutindi. Ibiza navuga ngo ku rutonde rw'ibihugu bitunze amadrone akomeye cyane, cyangwa se amadrone ahambaye bigura mu bihugu by'i Burayi. Turaza kugaruka tubabwira andi amakuru agezweho, turaza kuba tugaruka turambura n'ubundi tubabwira andi makuru tutababwiye. Mutaza kujya kure, mwibuke gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Imana ibarinde. Ciao.